Na records del Departamento de Salud ali na 17.500 mga hospital beds ta necesita mga hospital na entero país. Na alto número de facilidad ta necesita el DOH, valor de 175 billones de pesos, el ta necesita fondo el gobierno. Pero a mediante el falta facilidades, ta continua el DOH construir aumento mga health facilities y edificio na país, incluido aquí el 2 edificio que el construir na Zamboanga City Medical Center. Kasi what we have really is a lack of resources to address the growing health needs of the country. So as of our last inventory, we're short of 17,500 beds in the entire country. So if we will improve Zamboanga City Medical Center to be an 800-bed hospital, kulang pa rin. Personalmente endereza na syudad si Secretary Ubial para encabeza con el groundbreaking ceremony del proyecto. Ta asegura el Health Secretary que él puede con este completa de facilidad haber puede darle buen servicio con mga pasyente. Año mas año, ta aumenta según el número de mga pasyente na todo de público hospital na país. We're actually very happy about the sin tax law because majority of our infrastructure budget now comes from the proceeds of the sin tax. So last year, our health facility enhancement budget was around 20 billion. This year, it's 24 billion pesos. Fuera na construksyon de mga rehab centers, prioridad también según del nuevo administrasyon amo para construir facilidades y hospital para na mga pobre vivientes. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.